nti mwami Kyagulanyi ali mu kulwana ne gavumenti 3 okuzijja mu kulembeze gwe sawa zino olaba nti alwana n'emu ya President Museveni niyo badde okimanyi nti Bobi Wine ali mu kulwana ne gavumenti y'e Rwanda. Okwogera kwa Bobi Wine n'okuyigiriza bannayuganda okwogera okimanyi kiyigiriza abanyarwanda okuyiga okwogera noonyereza ku kigenda mu maaso e Rwanda abanyarwanda baayise okwogera. Gavumenti ya Kagame sawa zino eri ku bunkenke byesiba bikutuka. Genda e Kenya bana Kenya bayimba people power our power ekiri e Kenya Bobi Wine era banoonya na tisati za Bobi Wine kutandika kuzambala ku nguudo za Kenya. Oyinza okugamba nti Bobi Wine avuganya Kenya. Okujja kwa Bobi Wine kwa student government 3 omuli eya Rwanda omuli eya Kenya okuli eya Uganda okusituka nga zonna zirwana olw'ekigambo ky'omuntu. Gobadde tomanyi nti Bobi Wine kyakola lwaki abakulembeze ba Afrika bamulwana. Wali omanyi lwaki abanyarwanda baali bafiirawo nnyo mu kulwanyisa Bobi Wine bonga babalimba mbu banoonya ddembe lyabwe mu Uganda. Baali tebanoonya ddembe lyabwe mu Uganda baali bamaze okukizuula nti Bobi Wine kino kyakola e Uganda kimaze okukola impact e Rwanda mu banyarwanda ku gavumenti yaayo. Tuwadde ne gavumenti 2 eya President Museveni ne ya President Kagame nga tezikwatwako. Eri e Sudani nga bali mu kulwanagana mu mambuka ne mu makirira wane Congo nga tebava mu ntalo Somalia nga tebava mu ntalo awo tubadde Kenya nga bayuzibwa Tanzania nabo bafunamu okuyuga tubadde tusigaza gavumenti 2 eya Uganda ne ya Rwanda nga tezikwatibwako. Okimanyi nti zombi nga bwe zibadde zasigadde nga tezikwatibwako kulw'okujja kwa Kyagulanyi sawa zino zombi ziriyuga. Gwe noonyereza ekifa e Kenya gwazole ya Bobi Wine mbu talina maanyi noonyereza ekiri e Kenya noonyereza ekiri e Rwanda. Bwe tutaweerwa Bobi Wine yandisuula gavumenti 3 lumu n'agenda nazo okuli eya President Museveni okuli eya Kagame okuli eya Kenya. Ezo gavumenti 3 bwe zitaweerwa Bobi Wine agenda nazo. Muwano tebababuulira maanyi ga Bobi Wine naye amaanyi ga Bobi Wine gaawamba awo wonna gasaasaanyewo yafuga. Okutega kamera nga byayogera bitambula ensi yonna bizuukusizza Abafirika bangi era Omunyarwanda naye yakimanya nti bulijjo ne Kagame akwatwako. Genda otunulire ekiri e Rwanda nga tonajerega Bobi Wine. Bannankyukakyuka mwongere amaanyi mu kutambuza message z'enkyukakyuka. Bannankyukakyuka mwongere amaanyi bw'olaba azole ya President wo wooli woba osobola omukuba oluyimu kuba oluyimu. Bw'aba badde abyogerera ku ssimu kwolwo lwennyini bw'amala ogivaako mu blocking taddamu kuba ku ssimu yo. Toddamu kukkiriza muntu akumanyirira President wo ku ssimu yo, toddamu kukkiriza akumanyirira President wo mu maaso go. Omusajja w'amaanyi n'okusinga bwe mukirowooza agenda kuba gavumenti 3 ku ttaka mwe mulinde. Agenda kutwala Museveni atwalireko ne Kagame. Mwe mwali mulaba bano bagasumba kufiirawo mbu bafiira ku Bobi Wine nga mulowooza mbu baagala nnyo Museveni. Baali bafaawo bafiira ku Bobi Wine lwa Kagame nga bamanyi nti kino kyakola okutava mu mawulire okutava ku kamera kizuukusizza eri Abanyarwanda. Noonyereza ekiri e Rwanda Kagame essaawa zino byasiba bikutuka. Bobi Wine, much respect my president. Oyo asinga Mr. Matete tugende n'enkyukakyuka mu maaso. Bannayuganda mwe bakyalinamu ensa olw'ensi yaabwe nga gwe bigenda mu maaso bikunyigiriza. Ye gwe munnayuganda gwe nnega yanegamba nti tambuza video account yo gifollowing ate video girayikinge sharinga. Frank Gashumba olaba kampani gyakutuusiza. Frank Gashumba ogenda kuwulira Uganda ya bannayuganda si ya Banyarwanda muti. Njagala muntagingire UN, muntagingire Human Rights Watch, muntagingire Al Jazeera English, muntagingire Roberta Metsola, muntagingire European Parliament, muntagingire Geneva Summit ne BBC. Video hiyo jitambuze. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed for a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying,
Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed for a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying, Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine, let them go back to Rwanda with their land. Period. A few moments later. Bachari bake bagomba kuza bose tukaza kwifatikanya tukagwanya umwanzi. Message y'urubyiruko. Ngwino sasa. Nenda mutyabantu abari mu Uganda kandi nimbeta munonga okwatanisa aha burungi bwo mwiraguzu koreba ngo twagamantika kandi twatanagana umukurwanisa abinazo. Uyu warakize. None reka asoze tubwire ibyo arimo kuvuga. Sibyo? Komeza. Go ahead. Nyawe nkarga Uganda kuza kwatanisa n'abanyamurenge kwata ihangari yabo no kugakanisa obuturage kureba ngo twazo mu ihanga kandi twaturage twargo mu ndwano no mu ntaro nse cyamani ekitwa cyaterekere n'umutima gwo bwiraguzu nse cyamani cyaterekere okwatanisa n'ikintu cyamani kandi umwiraguzu omufrika seme kwatanisa na mugenzi we nse cyamani nse cyandekere umunyafrika agomba kugira gute niko bise araharanira ubwere ngaho garanti tubwire ibyo garanti message yiwe yavuga iki message yiwe cyamenyeshaga icyo yamenyeshaga twavuye Uganda kuza gufasha bene wacu barenganye duhurire tuvukana twese turi abatutsi nta twese turi abatutsi ko na Uganda ni na Uganda niyo babaga twabanaga nabo niho bamenye niyo twabamenye rero ducamo kuza kubafasha nkuko natwe niriya bayi inshuti zacu kandi tuvukana nabo. Tuzubaha bashiki bacu mu bashaka nta kibazo abagore wowe barabafite abanyago bafite wowe ntawe ufite bazagushakira umukobwa w'inzobe Gasongo. Okay, ndatekereza ko ninde muntu ufite indi message hano yumva yabwira urubyiruko. Drone ntaravuga. Uyu yavuze message ku rubyiruko rwose rw'abanyamurenge. Wa mukobwa yagiye hari umukobwa wari uri hano bakwemwe uniform. Arakoze cyane Bonfils, turagushimiye kuba wageze hano ukadusura. Turabyishimiye. Hanyuma message twotanga turabwira urubyiruko rwose aho rw'abanyamurenge mu mahanga. Turi mu bihugu byinshi ubunyine Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda. Abasore bose aho bari bagomba kubiziyumva ngo kuko nta bitareba. Cyane kuryo bavuze ngo abanyabisirimba abantu bo mu gisirimba nibo bananiranye. Abatabara babona nkahibo badashoboye wenda kanisa kandi bona rishobora. Rero abantu bahugiye mu gisirimba nino kiriyo za senti zirino bazozisanga i Kigali muri Amerika. Turi kumwe n'abantu bavuye muri Amerika abo n'abagabo. Hari uri muri no kosi hano wa passinze bavuye ariyo muhungu wa Muhamiriza yukafa. We ntabwo ya passinze agara passinze. Okay, no kuvuga ngo bari muri Amerika baze abari i Kigali hari abasore benshi baze dufatikanye kandi baje no kuvuga ngo twobikora nimba bifite kudutwara igihe kirekire twobikora iminsi mikeya tukagera Uvira tugatambuka tukagera n'amanima n'ahandi hose tugakura agasuzuguro kamaze iminsi. Rero jeunesse yose ahiri itwumva n'ubwishoboye yose ufite imbaraga kuko nabonye abagabo batabaye hano hari abasaza b'imyaka hafi 70-60 bari hano, ariko wowe umusore ufite imyaka 30 uraryamye muri Kenya no gusirimba mu gitondo ugasirimba nimugoroba.